Mayam Manipur top channel dagi video amta update tawjage sisina class 12 loiraba kangu ko gi video ne haidi moi DM college ta tamning ba kangu do ai mamang da video amdi sakhre myam ko sigi DM college ki entrance exam gi maramda ado mamang gi video sabado magi main website ta hapkalak te ba ko haidi moi arts stream gi hapkal notification do oina ado ngasi gi si video sina myam haija gi tawisina ko haidi mai notification su to adugi magi kano se to ko mai prospectus su download tawpi yare adudagi direct magi application form do mem so online de download tawdine ba adu su hajik download tawbi yare adu kamai tawdino do mathang step by step hairake mem video su loi fu yeng minasi ko aduga mem si magi main website ne hadi dmcollege.ac.in se mai main website ne asidagi nang arts stream gi website sat ke su science sat ke su commerce ke sat ke su loin chat piare link si da moi si da main website ta loina su pi ko aduga main oina ina sari video sina magi kanogi maram da pet hairake mem ko aduga impal college ki su haiba yawe mi ado impal college sa shoidana sar ke video singa hangai minasi ko aduga mai si main website se lane direct link so apam ge video ki description da dmcollege.ac.in se main website ni asida mem sang minarani adu lora kana sumai sing thabiro bako singthara kanda adum sigi sto notice and notice and circular store sida ma tho isa to admission notice 2019 prospectus 2019 admission form 2019 thai se si link atane sida click tawo matam namma matam da ko loine tholakane ba ko aduga mayam ko adu download tawge di se dum isam samna hazik sigi magi notice and circular sto isa sida sangdra su ko si sang sar admission notice se makha da oina yam line yeng bagi harke si laire ma prospectus 2019 gi se yengninga ga di sida my prospectus 2019 si thai se sida click tar dum download taw ne pdf file da ko aduga maru oina myam kanosana ulake mai gi admission notice thok pudo adu zon ulake si sana ko download taw ge ai hana download taw ki ba yoram admission notice thai sida to myam Dhanamanjuri University mo plug stream loin sure BA Science ne BA ne BA Com ne BBA ne and BPES ne mogi se mogi amuk hana video yengke ba kangu shi yoram magani ado amuk tang hannaga haijage full video oina ko hana yeng da ba mi shi yoram ngane semo haiba mi kangu shi awe aduna si videos the plug suna hapcharage application should be passed 10 plus to examination from a recognized board council university with 50% in aggregate for science ado science kangu loge kangu duna ko haidi moi 10 plus to loirak pada 50% mark ti phangboi dumne ba aduga 45% arts ka commerce ka BBA ka and BPS ka adu moi ST SC DAP kangu gi moi application thajin mo kangu gi di 5% relaxation PA ko adu sport person kangu go so adune aduga si khuding ma ki form si su ain si makha pi website sing da loina phangane hay ko ado atopo website ta satraga su yare hauji aina si da sange ba website si da loina phange ba ko asida ying mina ba yare ado moi si da pirak pithok pa vacancy gi capacity gi matang no se hapet haire ko miam yengo set capacity si moi ge sida pi re ado kana mai application form gi matang no se herang ge application form se application se loina fill up taw lora matung na office counter da DM gi ko science ki da chatla kanda kano submit taw da ba office award ado office id submit taw matam si myam ko me gi tang kun da gi horoga jun gi tang ama phokki manung da submit taw da ba dugo mai application form se lu pachani ne ko general gumba OBC gumba sport person gumba gi aduga atopa SC ST and DAP kangu gi di model pachama ga yankhai aduga haidi akoina form se haidi ai arts so learning science learning anima exam thaninge ba anima noi thabi ai ba moina haiji ko adubu form ani gi lawbagi form ani thajin bagi tuan na amagi form gi maman siti pi da ba adune moi haije aduga moi gi yam thunna atuba matam da ko
kanogi akhoi exam tawnogi written test ki matamdo amasung counseling ki matamdo moina notice tholakane ha ko adu ngai minerji notice tholakpaga so haijarake maru oina khoina sida note tawdise office sorry asigi main oina akhoi kano thajin bagi matam se me gi tang kun dagi haroga jun gi tang ama poke manung na thajin do office award da mem ko sisina notice ni mem maru oba notice sida loire aduga magi application form do mu kamai download tawni do adum hairake mem ko application form gi su makha da dum leire mem application form admission form 2019 je aigona budi form do nahan adum video thakat dum ut khrabne ngonda form do budi laieba adu da moista website ta upload taroktabne ba adu hajikti website ta upload tawre se admission form 2019 thais da click tarani download tawra haibra haire download ta nambiro aduga download tarani aduga ulage application form se silaire me sising je koina loina form je fill up tawdine ba koina lawdo bi stream no karino tick tawrani munna yenga khotpi yu ko aduga photo hapchin birani stamp photo moi one passport size photograph tama hapchin biroye sida paste tawrani khallani agi profile na sing muloina hapani haide agi mingumba babagi mingumba mamagi mingumba hapo aisi mem sungje choidana mayam akoina kano tawbodo hapiyo bako 10 ki admit card to yawbodo adu do happy sungje soida bido ko adugi aadhaar card number aduna singma khatane hapti se aduga koina pass tawkiba previous year ko class 10 ngom kai gom tawkiba singdugi se mark ke hapsin birani roll number hapsin birani aduga maru oina me amna sida yengri se koi subject combination je science ki sile to serial number 1 2 3 serial number 8 po pitho e combination si semai lawdine ba physics chemistry maths pcm ko physics maths statistics semaina serial number pitho isi khangada life science ki pitho de maina ko aduga gp women college kangu gisu mai subject combination je pitho e science stream arts streams ko arts ki so dm ki arts ki je pitho e commerce ki je sida loina pitho e adu entrance test ta lakadaba magi subject sing do main on sida loina pitho te physics science life science general english physics me aduna singbo loina pitho ma'am sisna entrance test ta lakada question sing duni ko sagumbe area de lakane haba adu mun yengbiro ma'am adu taming condition che loina yengo ko amaru abi khangda bi arsu comment box sung joi soidana hangbiro sis the office na tawgada bangatane aduga ma'am na kawrida ba mana sigi application form je ma'am ko thajin ba hajijik thajin le hai khalse ba thajin ni tangkun ne thajin ba hodine bu ko thajin ba loira matung na moina receipt ma pirakhan receipt to emi card oidine bu ko adun emi card na singba do pubirak pa kawgonu ko adune na hijaningi se ma'am aduga sida loira smai to download tawdu ba ko adu kanda moigi prospectus se download tawra yingninga di sida prospectus 2019 thaise academic ke amathangda sida click tawirani duga sidi MB khra sarom du male prospectus dum sawan mane ko adu hak le ga ma'am soidana Imphal college ki du update tawna bo hona jarake Imphal college yam hange ai hak ngai minaraga ko sida leire my first Dhanamanjuri University DM College of Science my 2019 in ta kini ko ma'am to sida yengbiro ma'am prospectus yengninga so semester 1 loine yaure mode of selection kaina singba maru oye ko map si prospectus si download tor yengbio adu kanda ai video si side losin lage hana yengkiba mi kangu su hajikti haidi form do mogi website ta update la download tawbiro ai link du jo hapsaramage ko and thank you so much guys for watching the video and bye for now bye bye